أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسن هر جوی الله رب العالمين. صلاة و سلام خدا رسد پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد بی علیه الصلاة والسلام ولسر مالبات و یهجا و حواله و گرنوی و صحابی نوی قدری الله تعالی دا جهاد و خبات و برخودان کرنا ولسر چقای گل پی ریچ و شوپان مشن اتارو شدوی اتارو شد قیامتی. گلی تماشوانه گلی خوشگبران اجاز. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دیسا جو قرآن پیروز کتاب رب العالمین قانون و نظام و دستور کو الله تعالی اجمل شاندی ام گهان سورت الطارق سورت طارق اب سورت طارق او یہ سورت کی گل بازار مکہ ہے نازل ہوئی 17 آیت. طارق معناوی ابا چقا تشتیگو بشف وری درکبی تشتاگو بشفه درکبی بعربی جیده گوتن طارق یک بشف وری جيد قوتن تاريخ ايدي جبرگو ستيركا كگو بشوه درد كوه الله تعالى بيسون خواريا دوی سورتي ده نابي بي سورتي بو سورتي تاريخ. تاريخ نابي وي ستيركا گو بشف درد كوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنابي وي الله گو رحمان و رحيمه. رحمان يعني البيت دنيا رحمه خو الحمو كسيد كي چه مسلمان چه كافر فرق ناكي انسان من حيوان من جن من شيطان من ملائكة من لبلي الرحيم رجا قيامتي رحمه خوا نعمتي خوا قنجيا خوا يعني جنتي ورازبونا خو الباورمند اهل ايمان دكي رحمه خو الكافراناكي غضب خوا الكافرات كي. والسماء والطارق اس قسم دكم بآسيمانا وبالطارق وما أدراك ما الطارق ما كيف تداي زانين كا طارق چيا تنزاني بازي بيجم النجم الثاقب او ستيركا گو برونایی آخوا شبا طاری قلدکی طاریتی قلدکی بوی رونایی آخوا بوی رحنی آخوا یعنی بشب درد کبین النجم الساقب يعني نابي بالطيبتي نابي ستيرك كيا يعني چقا ستيرك قو بشب درد كبن نابي وانا الطريق هايدي قسم دكم بآسيمانا الله تعالى بأصون دخم بآسمانا وأصون دخم بالطارقي يعني ويستيركا قو طاريتيا شويد دريني قلدكي ودرباستكي برونا هيا أخوان قسم دكم قو إن كل نفس لما عليها حافظ هر شخصكي حافظك يعني نوبدارك يعني ملائكتك وعملي ويتبارزن يعني عكرني وي قيدكن ومحافظتكن خير شر حافظك للسرية يعني قهداري ويا فلينظر الإنسان مما خلق بلا إنسان ميزين بنظر عبرت و درس و اعتباري بلا ميزين مما خلق كاجي چه هاتي خلق کرن اب انسان كابجي چه هاتي چه کرن بلا شغل ميزيني ميزاندنا گو به جاوي اعتباري درس و عبرتك شغل جي بگرن بلا لي ميزين بلا شغل ميزين كابجي چه بويا اي قولت ميزين زعفن لبني عبرتش خورش ناگرن نب جاوي اعتباري ليد ميزين مثلا زعفه با تختورا دميزين دبينن كازارو گوش چي چد بي چاوا چد بي چلو چد بي
او تلوپا آوه دمال زاروکا دیدا روبرو ساعت بساعت چلو پیش بده چه چاوا چه دبه دقل گو بوا جهازاتا ultrasona مکینه بیچنه فلان و جهازات و میهازاتا دقل گو بینن جی لزعفی با تختورا بچابه اعتباری لینا میزینن و زعفی وانا نمسلمانن آتئیستن و کافرن و حنک و تنازع خود بسلام اتکن او بچابه اعتباری لینا میزینن لزعفی اهل ایمانی نخوندانه جی و تشتک جی دنیوی نزانن دبی ما شاء الله رب عالمی اب زاروکاها اب انسانیها چخا خوشی بسپحی چه کلیم عبرتش شغلش دیگری های دی برا انسان بلا میزنی کاش چه هاتیه چه کرم های دیو بیجی خلقا من ماء دافق هاتیه چه کرن جعابکا گود پکینه تاویجی جسلام جباب و دایکی و تی رجاندن دوی مالزاروکا دایکی دا او آل یخرجو درد کبی من بین الصلبی جنابا پشتا زلام و ترابی و جنابا ترائب حستی سنگی ای پیرکی او آل الله تعالى تلوبك آوا وی زاروکی شش حیوان نه حیوادا الله تعالى بيچلو خلقان دي شغل لميزين جابي اعتباري إنه محقق الله تعالى على رجعه لسرقو بشتي مرني جارك دي ويفقريني لقادر خدي هيزا يعني قوتاوي وهيزاوي هيا يوم تبلى السرائر ويروجا قو تشتي بصر حميوي وانا كشف كرن يعني تشتاقو الدنيا دا قلب بشارتي چه عقيدة وباوري وبيچو الحاصل بشارتنا اوان سر ريوا حموي وانا برچاو وانا كشف كرن وظاهر كرن فما له من قوة ولا ناصر جوی کسی گو اینکارا صاحبونا پشتی قیامت پشتی مرنه اینکار دکن جوی نه تو قوتک هیا گو بوی قوت خوش عذاب الله تعالی خودور بکه عذاب سر خو بده علی ولا ناصرن و تا علی کاروانی ویجینین تا علی کاروانی ویجینین دبی بلا بچاوی اعتبارش خوله میزنن جانه که از تلویزیون ایدم دید پروگرام که در یکی تختورانی بون پرس جید کنن تختور زاروکا بون اوه خوی پروگرام جوی تختوری پرسی تختور دورا 5 سالی وابون دگو ماجبوی زاروکا که گو نو چه بویی هاتی دنیای خوده دایی یعنی واند گو خوده دایی از زود بجم یعنی زاروکا که گو نو چه بویی گدا خوی کرن خوارنا هری قنج و باش چیا چی بخوی وی تختوری چه جواب دا گو او شیره گو دوغایش بوی yaratmış kiliyor. Doğanın çocuk için yarattığı anne sütü. Öyle gut. Doğanın yarattığı. Ev şiiri go doğaya çekiliyor. Doğa. Doğa mana kainat. Mesela bu doktor اوقا مکتب خوندنا لهی نزانی اب شیر که چکلیا الله تعالی خلقان دیه چکلیا دسنگه دایی که دا جبو بی زارو که نو چه بوی نزانی دوی دوغای چکلیا اما بو تختور لی جاهلا تختورا خوندبانا اوقا طفا قلتا مکتب انورسیته درسخانه فلان خوندنا لبری جاهله جاهله چیه یعنی نزانه جاهله رب خویا خالق خوا یگو او شیر خلقان دیا هاوی در نزانی جاهل یعنی نزانی لی او کالو پیره ما به ایمان باوری مکتب جی نخوندنا نزان راجنا قلم خیش کجی امزک کجی بابیجن دبی ماشاءالله قدرت الله تعالی را
اف شیره ها جبو بزارو که چه کریا ماشاءالله جبه کلیل کرا جبه کز کرا جبه طیر کرا جبه کرم کرا جبه پلا داره را ماشاءالله چقدر رب عالم خوشی چه کریا اب طعام اب فیکی ها اب اهل ایمانی اب انا عالم مکتب شي نخوندیا ل او تختور و پروفسور و مهندس و نظام چیک و نظام چیه او قا مکتب و یونیورسیته و دیپلوما ستاندنا او یا جاهله وکا ابو جاهل جاهله يعني جاهله بچیا جاهله بربي خويا ربي خو ناسناك والسماء ذات الرجع اش قسم دكم بوي آسيماني خودي وگر يعني گوتشت لید وگرهن اصلا دخون بوي آسيماني گوتشت لید وگرن يعني دچن و جاره گدید وگرن والسماء ذات الرجع ديدي نقوتي تشليد وگري بباران امكان باران يشي بكري مثلا اب عور وهلما بحرا او بخارا بحري وآبي دنياي دكشي عظمانا او عور وادمجن وجارك دي الله تعالى دكي باران وشمالت باريني باران جي امكان يشي بكري دوگري ها في زمان امكان بتشتكي ديجي العاصمان دوگري نها اب سينيالي تلفوني اي انترنت اي تلفزيون اي ويديا جويدري او سينيال دچه وي جهازا قول برجور العاصمانا آبت نويدري وجور جارك دي او سينيالي انترنت وتلفوني وقناه تلفزيوني ماذا جارك دي دوگرنا تلفوني دوگرنا تلفزيوني نولم ماذا دوگري سينيال دچنور وجورته تلفوناما يعني في معناه جا الله اعلم امكانه شيء بكرن كايدي به چ معناه دي هنا اشارتي چتكي ايدي الله اعلم الله تعالى چترزاني اش قسم دكم بوي آسيماني گوتشت ليد وگه خودي وگره يعني تشتن چه ودي سليد وگره والارض ذات الصدع واش قسم دكم بوي عردا خودي قلش يعني جو قلش دكافني دا يعني دقلشه قابا جيا طوف تيدا الشين دبن او عرض قلشه او طوف عرضت قليشه او لماوي جياي او حب او لب عرضت قليشيني وشين دبن هاي اس قسم دكم بوي آسيماني گوتش لید وگرن و از قسم دكم بوي عرضا خودي قلش إنه قو أب قرآن لقول فصل أب قرآن قوتنك جب وقتين يعني حق وباطل جب وقتين أب قرآن قوتنك ولو يا حق وباطل جب جداد كي جب وقتين چه حقا چه باطلا بفي قرآن يا مفهم بكن وما هو بالهزل القرآن نتشتكي باطلو بوچو كلفاجي بردايا نقوتني بوچو برداينا نلا يستوكا معلومة هنا كافر بفي چابيد ميزينن يعني باب القرآن تشتي بوچن حاشا چيروكن بردايا حاشا يدي الله تعالى قسم دك بويا سيماني وبويا عردي كما يدي حتى قو الله تعالى بمدى فهم كرن قو اب قرآن قوتنا كفصلة يعني حق وباطل جب فصلين دفقتين ونك قوتنا كبوچو برداية كما باسيماني خودي وگر صندوقي وكما بوي عردا خودي قلش صندوقي إلي حكمتاوي تشيا حالي حاضر ام نزانم يعني أزبكي لكي نزانم لد پیش دا دبيقو إن شاء الله حكمتاوي ويدر كبير چه علاقه و پبهیا حتی قو الله تعالى في قوتني دبيجي جمالة دبي قرآن قوتنا كفصلة ونا هزلة چما بآسيمان صندوقي بلا بتشكي دي صندوق عرضانا حكمتاوي اوي دبيش دا ظاهر بي إنهم يكيدون كيدا محقق ابان كافرا دا عليه إسلامي دا دا عليه پیغمبر اسلام دا
دكو دولاب وبيلانا تشيدكن لوا أكيد كيدا أجي محقق بيلانا تشيدكم يعني أزوان بيلاني وبطال دكن وبتشو أزوان دكشينم بالعذابة واتكم الداب كده يا محمد فمهل الكافرين مهلتي بدا كافرة أمهلهم رويدا هندكي مهلتي بدوان هندكي مهلت بدوان يعني يا محمد نها تبليغا خو بك تجوار بيشا او تشقا دكو دولاب وبيلانا دعليه تدجي شي بك نها دنجي خنك بوار الشر نكا وحربي نكا مهلتي بدوا هندك زمانك هندك ابيا برياقو الله تعالى امري ويبكي بجهادي ابدا دوران مكه الله تعالى بيا محمد صبر بك مهلتي بدوا هندك ويجي بيشترا دحربا بدريدا اوان سروك و گرگر و پیشیوانی مشرک کافر مکه ده حربا بدری ده هاتن کشتن و اب آیت و یہ وکفه آیته با آیتا شور گو امر جهاد کر اواناش نسخ بون بله اي كافر نو اي نهاشي وحتى قيامته يعني مهلت جوال تشكي هندك مهلت هيا ون بيلانا تشيدكن الله تعالى جيوي بيلاني وحموا پوچ براداي بكين تماوي بالا درخي ويدي عسرون وندخوازون توبه بكن ايمان بينن وندخوازون العكس عنادا خدوان بكن حتى الله تعالى يدي بلا وبديبا بلا جاي تمام شبانا سورة الطارق جلبي بداويبو من دخير خوشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا غاز وبانغوازيا مهلي داوي ابا حمد وبصن هرجي الله رب ورب العالمين